Nagajingmi kahuri ura kamiet jong arpo trik yayong arajar psa hopo kawai ke restoran kebadan hayodo kabla itu kerteng kum kesau ayom restoran ya kaba kaladon gajing penibor jong kikar metor da kaba kerenga bansiyo ya kabai bam hadu bakan dondu gajing persang taujing kulmar wat shabar ketiga dukan haki tan yodo ya kaba lala banyo i gajing mi pajba kumasan pon rupongut kabla lala bantem no pat daki pulet kalalong kamat kaba klun banyo i gajing mi shakmat jong kiseng balang kentup unong mikmat kanot shlong kibla dawa badai ban pendap no ekakam ban pen kendria ikini karmetor menta ngila ban yos ngoru ya kai ka bakiri urang ba kibetep eka aindu kidan ban ong asnem thik katau banaya yong jong snem arjar puar la ban pen kenmau baka sarkar jala kala dep ban menjor ban pen kendria no ya baro lais pa sa puar teli kilong yeng jong kipat harijan na tembetor shaka revenue land nega jaka sarkar kat kum gajing betha jong ka yeng ka shari Meghalaya High Court kumakalong hadu menta ka sarkar jala ka klemshim lala banweng yeki karmetor ki basong basa akatiga jaka halor kani kamat wei nekino yasaj an ka jalau advocate ba Erwin ke situngaru ulapun sngawi kinia jong u barhaga jing ekran bu shlong mel ba Erwin ulong bakani kamat kamde shu kamat kabaret hende ka de kabla he kabala bandan ka jing tuklar na ka sarkar pedang na lor kata ba Erwin ula kentui ka sarkar jala bakana ai jing tip sheki pajba bakanungot ki basong basa akatiga jaka kibadani ka hok mansa bat kanungut kibarung to daga bapalat ya khana samari jong snem khat khandai spa san puai khat khandai spa nyo puai bat khat khandai spa prapuai ke presya halor ke sarkar jelaru ke sarkai yang kata ngimla bandan bat sakawai ru kani mentang ngai in dapat bahan anda ngila ekran ni ke CEA ngila ekran ni ke influx kani ru kalong link sia ke influx balai ngong kalong link sia ke influx namar balai ba haka jingi i ke jongahi kalong ba imat apoi ke por ban hapan bentrikam no ke sistem ban identify no igini gibriro pigi ke bon hang tai hi ngi i bagi nong trai municipal nong trai sarkar tu ki dei kombasi teng na gitu ki basa tu ndagi ba tam ki dei bom itu itau na iki wan ro tengah adon gani ban ong ba ngabu hi ke jing dawa benta bagi don kam ba ka sarkar ka don kam ban penapa ba ya ka ne ka census figures jong 1951 balik nga onge kata nomor beli ka de husnem khat kandai spa san pho ba pas constitution jong ngari India hadim bala pas constitution jong ngari India ka wan ka trikam no ka knet ka ban real ni ka six schedule kat kum ka article aspa sapusau ar ka baong ba ka administration of the tribal areas haki state jong ka Meghalaya Assam to kapor ka di Assam kandai kat kum ka kendon jong ka six schedule ni knet ka ban real te hang ni ka jingkali ka bami kalong ba uai uta u genuine resident non tribal genuine resident namar ngihapan accept ngihapan pediang ya kani ba kalenti jong ka an kumalabu de six schedule kamut ba dai ban yada yang ni naga jingwan rung kerthep jong ki menderi ki non tribal hari mata kumno ngi yada la ngimtip uai original settler lani uba bodon hang ni hap pichwai ka 1951 kini ki badon ki basa ang tai ka them yodo nginum ong sok them motor mo naman ong them motor te de ka ai ki ka so kumba ai ki ka hok bakin don hang tai hapo them yodo ong tai lani ka them yo mulong ka ai ka ba jia ka long ba ka jingkali ka bangabu menta ka long ba la dapat na ka census kat kandai spa san puai ki donam don na kini ki breu lani ki kpa temen ki kme temen ki jongki lani ki kini lani ki kal badai ki bahayang bahasa ki jongpi ki don na em na haka census ka ba kat kandai spa san puai na lor ka tang hapan pai badai ka census kat kandai spa nya puai pi ka kat kandai spa nya puai ki le ya ka shwa ban kut ka Bangladesh war tengim yo jingkai hanrengi yo betang ka jingkai la se ya ka ai ka ba kala na ka 51 hado ka 71 61 te no 61 nang to pade ban yo ya ka 71 ka true figures ya ka influx na ka 71 ngidon kam pade ban clear ya ka 1981
Kita lately ki census years 51, 71, 81 ka sorkar ka hap ban ai ban ai pa iba biang ya kini ki figures ki ai ki dei ki non-tribals ki badan nadu 51 o 71 or 81. Hang ta tingi la tiban ki ai ki bawan rung to ki ai ki bawan rung klem ka lenti jong ka an ki ai ki bawan chuan chong jubor. Amdai tang ya ka them yudu ka tei. Ya borok koi ka Shillong, borok koi ka Meghalaya ro ngila ban yo kita ki figures. Ya kata borok imat kam ki klempoi perkat tengah kuat mempengkedit beriu nak mentah. Batong inya ya no da kalenti ka an ka bare. Yang ya kata ka 1951 mano badai ki genuine non-tribal ko ne. Na kita ka nungut ki basa apo them motor ki bahaya basam jong kita ki basa antai mentah. Tang ta la mem ki basisa. Kanu ka jinja ka badai hi. But ka tribal non-tribal tension na ne ka confrontation ni. Ka jing kalong ba kani ka la ban he siya ka ba nginum la ban control the situation. Mdai bang nginum la ban control the situation man siya syok gidakar. Bang nginum la ban control the situation yo ka central government ka tukular. Kata ka di ka mga ima. Tahang ni ro kawan biang ka tu ka kanya ka junga halor ka an ka baong ba tongin identify no ya kini ki bawan rung kerthem na ka 1951 census ki dainam dai ni ki briu ki basisa haka 1971 kadon katu bakai samo kumang tay po katay po refugee colony baki ong katika refugee rehabilitation colony ang tay po renja kaba manta pada kal along ngai haka banlong refugee colony kala de kala thau pisa pada iki baki la yadi katu jaka ki kror but what ngai ki don ki Indon ki minister ki jongi ro hangtol asnar ka yeng ka ba ani ka ba ima la ka yeng ti takadaw bang bakadon ka jingma ka serkai ba lamda ka don ka identification namar ka ni ka identification ni happen identify bros kata kini ki non tribal ki ongbai ngide ki genuine residents jong ka state kumno pilong genuine resident ada ngimtip haka 1951 pidon ka census 1951 pidon namdan na mo haka 71 piwan na Bangladesh na piwan na 1981 pada kita ke baliat ki bila syuk bandrung klem kalenti jong kaan ki don kerteng na em na haka census to yo bob don kerteng denga ngasngau lade ban ai ke eviction ban happen mi no ken nomor pi sa kasi kan ni kung mga lakren man nga tu ngom ba kani si laila kadu nrulak uni bawan na Bangladesh bawan na po Afghanistan ki ong bawan na Pakistan hangi ni tapon Bangladesh kini ki apan long citizen menta teka to kaching ong baka CAA kanum apply kamot ka CAA hi ka datang ka registration kumno ba register ki takam apply tam leleken ndai namar kinum register po ang ni hanay ka jingkang bakin rong kay katakin ka jingkang daka income tahap kang daka tiki 1951 1971 1981 pide ki genuine pide bandon kerteng ni lada pidon ka 81 pihak ban proof kumno balay pa pimdon kerteng ka 51 lada pimdon ka 71 pi ong iwan na Bangladesh pihak na em na kata ka protection jong ka Indo-Bangla agreement hadin ka Bangladesh war kita ki ka sarkar kapan pa jam mday tang sarkar district council ti menta ka district council ka haban sim ya ka jurep ka haban sim ya ka khan samari kat kum ka 1951 kat kum ka 1971 bat ka 1981 ka hap sim barok lai tali ka district council ki hap le kata mday tang ka hills autonomous district council ka Jainti Hills ka haban le ka Karoo Hills kamtam ki haban le bahai kani to no bamdan haka 51 hinga tengah ongbet baude illegal settler illegal entrant into the state and the tribal areas ki bahap po ke autonomous district जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला
तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं। चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं। FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रखरखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।